Biyag ti tao. Palimos, magdan kayo man iti uray basit la atulong kakabsat. Palimos. At to'y titulong ko kada kayo, Nana. Ha? Nana Pasita? Da kayo kadidayta? Ako, saan? Saan? Diyuling dan tiro pa yo, Nana. Uray nakaabungot kayo, mailasin kayo. Ako, pangaasib, balasang ko. Hindi mo ibagbaga ka ni Jenny. Di pa nagpalpalimos ko. Ala, apay ngagpalpalimos kayo? Ay, awan pagalaak iti kanak. Tapi napaanaw nak ni Jenny iti balay na. Balasang ko. Anya, apay ngay? Ako gayam. Ay, siya gayam tipi manaw. Uwan, siya tipi manaw. Balasang ko. Ay sus, malamiisan kayo ditoy. Umay kayo, taitulod kayo, ije balayo. Ay, saan? Basta umay kayo. Tsak kaya't tikas ta makit-kitak kada kayo. Umay kayon. Ay, tanak ti anak ko. Saan? Siyak ti makaam mo, Nana. Pudno ka di a pinapanaw mo ni nanang mo diti balayo? Masurunak ngamin. Ti amok. Di na paypayswan ti pumanaw. Ngam pimanaw mat nga agpayso. Pangaasim, maasi ka iti inam. Baketen, ay wanam kit di. Ay, noan yaman day taasakit tinakamuken kwa na. Lipatamon, pakawanamon ni nanang mo. Noan yaman tinagbasulan na ken ka. Inamlat ta ni Nana Pasita. Apay, noawan ti inam na itao ka nga rod. Sige, mabalin mo ti pumanaw, Jenny. Takasaritak ni nanang ko. Sige nga rod, ulitak, di mo baybayan ni Nana Pasita tabaketen. Pangaasim Mangibabain kayo? Nagkunaamapan kayo kundi palimos. Anyalat ibagati tao kanya kunyay. Ay, pasensya kan anak ko. Paawa effect kayo kiti Kundi palimos kayo. Tapno maasi dagiti tattao kada kayo. Tapno agparang nakakaasi kayo. Tatsyak manon ti dakes. Ane, awan mati madi nga intensyon ko, anak ko. Nakapsutak mat nga rudan. Kanadarik-rik na sa anak ang makatrabaho. Isong agpalimusa ka. Tapno adda pangalaak iti kanag. Mangibabain kayo kiti Anak ko. Aputin nyo man, tangiwat yun, waguyin kayo. Awan, anak ko. Kan ikatin nyo ta nagburang at chinelas yun. Tingkay agugas. Awan, anak ko. Belong? Apay, Ma'am Jenny. Manipod ita, saan kanya aglaba? Agluto kan agdalos dito'y balay. Ha? Bayam ani nanang timang trabaho kadagita. Ha? Bakitin ni nanang mo, ma'am. Kaasimay. Siyaklatan. Saan nga ruden? Tilatan pa nagmanehom ti into narambelong. Ngam maksayan mat ti sweldom, ta syempre maksayan ti trabahom. Anya? Ni nanang ti mga ramid kadagiti daduma at trabahom. Tapno ada serbin na nga agnaad dito'y balay ko. Ma'am Jenny. O anya, naawatan ti imbagak? Uwin, ma'am. Nagbangsit matan dito'y silid yung? May salarabi inaturok kayo dito'y. Ngam nagbangsit matan ti silid. Anak ko. Bumangon kayo dita, tayong kay Agdigos. Ay, malaminak. Kan matitibagbagik. Nagbangsit kayo nga rod. Basta yung kay Agdigos. Diyak makaanos iti kasta nga pa'y udyo. Naimbag kada kayo at naimyon kayo iti angot yo. Malaminak, anak ko. Nagangdod kayo nga rod. Ala, yung kay Agidadang iti pagdigos yo. Ala, bumangon kayo ditan. Darasin nyo. Naglamin. Ala, agsagam ka na impag.
Uray mamitluin no mamilima nga agsabon kayo. Tapno maikat ti ang dudyo. Awan, anak ko. Maala darasin nyo. Katne, adda pa'y papanak. Awan, mabiitan. Sige, agbuyat kayo pa'y. Malamin akon. Alakit din. Nan, tasyak man natin mangbuyat kada kayo. Dahil pa'y. Unong namin. Sa paam timang sukong kanyak inton malum abelong. Uwan, ma'am. Aramidom di imparamid ko kung kay Zigarahe Bayam aninanang ti agluto kas kada agdalos iji balay. Naawatam? Uwan, ma'am. Naawatak. Ala, mapankan. Nana, apa yan? Anyat mapaspasamak ka na kayo. Nabarak, maulawak, kan malaminak. Anya? Ay, ala. Apa yan nga, nana? Maulawak, tulungan ako, Marok. Anya nga iti aramidak. Itaray kayo lang ni ospital, nana. Tadyak mo't amon, anya ti ipatumar ko kada kayo. Hello, Belong. Apeng imawag ka? Oras ti trabaho nga mawawag ka? Kwa, Ma'am Jenny. Ni nanang mo. Intaray ko dito yung ospital. Anya? Apay? Agkurigor, ma'am. Aggurigur laang? In hospital mo adagusan? Kwa, makapadanag mo't ngamin tilangana itay, ma'am. Maulaw. Nabara kang nakapsot. Naglaing kamutan? Kunamot lang si kanti boss, Belong. Ha? Kat, anyat ko na ti doktor ngay, makonfine? Saan, ma'am? Iyawit ko mutla ka, no? At ay narisita da nga agas na. Tangay si katin ng ipan dita ospital. Si ka nga ro timang bayad iti agas na. Ha? Agpakalaing ka nga. Gatangam dag iti agas na. Ngam kwartam ti aramatem, Belong. Kat, kumusta ti Riknam? Medyo mayat matbasitan sa anak kon anabara. Ingkarigatak ti nagluto. Mangankan, anak ko. Itatabakit ka nakapsut kan? Saka kundi singpet kanyak? Kunamutlan asino ka akasingpetan ita? Di ka man aging sisingpet? Ipakitam ti pudno nga ugalim nanang. Anak ko. Gisigod akin na uyong mo. Ipakitam ita. Kabilin nakman ita. Tadakkelakon. Ha? Ala, tungpanak nanang. Di ka agsangit. Artista anak pa'y ti kunam. Ngam idi ubinga? Siyak ti kanayon apasangitom? Kanayon nakakabilon? Kandi nakpay pakanan numaminsan. Tati lalakin ti. Suston. Gusto ko man, anak ko. Nagbabawya kong dagita nga inararamid ko iti. Pakawanan na ko, ma. Patpatkan ka una, anak ko. Patpatgan? Jakpat sinday tang ibagbagam? Tasipod adan puot ko. Jak narik-narit nga pamatag. Awan sirbem nga ina. Jak pulos narik na ti pamatag ti inaakaskin ka. Pasig akabil kan ungat, impalak ang mukanyak nga anak mo. Anak ko. Naragpat ko ti arapaap ko. Gapumat la ti bukod ko a sakripisyo. Awan apulos ti naitulong mo. Isungawan ti rumbang asubadakin ka nanang. Ti rumbang nga isubad ko kin ka. Katgura, saan apamatag? Jenny. Nana Pasita, okay kayo kadilaan? Wen, Barok. Grabe mo ni Ma'am Jenny. Kanayon na kayo abugkawan. Masyanak kada kayo, nana. Okay laeng. Maawatak ti anak ko. Sana nasaya ati kas jengar aramiden na kada kayo, nana. Inana kayo. Bugbugkawan na kayo. Kas kayo mo't laubingan na bugbugkawan na. Ay,
Aw-awa taglatan ta anak ko, ta ipatpatag ko, belong. No, adala ko masabalya pag naidan nyo, nana. Panawan nyo ni Ma'am Jenny. Takaasi kayo lang iti din, nana. Kasla awan ser-serbiyo dito'y balay na. Kasla saan nga ina ti pangibilbilangan na kada kayo. Ay, ala, bye-bye amlaan, barok. Basol ko no apay akas jay ta anak ko. Ha? Anyat kayat yu asawan, nana? Ado ti basol ko. Iso akas taon ay agura na kanyak. Ado ti nagkurangakan kwa na, barok. Sa anak nga minanagbalin na nasaya at nga ina. Banag apag mababawya kiti kastaunay. Iso nga ano saklatan no anyaman ti isuban ti anak ko kanyak. Nakasagana ak amang ikaro iti nagbasulak iti anak ko. Kumusta ni nanang mo ngay, Jenny? Asdi lata agin sisingpet lata. Kunamlan asino akatanukan, itatabakutan. Jenny, saan kumakas na ti panagsasaom iti inam? Bakutan ni nanang mo. Nagbaliwan da jay. Agin sisingpet kit di Awan ngamin kamangan nan. Isong agin sisingpet, tapno tulungak. Asino pa'y kumati kamangan na, no saan asika? Awan utang ko naimbag anakam kinkwana. Tabi na ibay anak iti sidong day di lolak. Naimbag nga rin taad day di lolak. Idi kasapulak, awan. Itatadakila kon, sa kundi pakita kanya. Jenny, di ka kumaagimula iti sakit tinakam iti inam. Lipata mon tinapalabas. Si kamot laang ti marigatan, no imimpanam ti sakit tinakam mo iti inam. Nagbalbaliwan ni nanang mo. Ikam kuma iti gundaway ng agbalbaliw. Kaya't naasulnitan ti ado ang nagkurangan na ken ka. Ay, jak amo ti ibagak, Jonah. Basta ita, nasakit tinakam ko. Intimplaan ka iti gatas mo, anak ko. Adtoy, No idi ubingak kung mga inaramid mo ti kasta. Ay, pakawanan na ka din, anak ko. Amok nga ado tinagkurangakan ka. Iso apakawanan na kuma. No idi ubingak, no bumangunak, kat di kay makita, agsangita. No agsakitak idi, da kayo ti sapulak, ngamayan nyo. At da kayo iti ayan dagiti barkada yo. Anak ko. No dumawatak iti igatang ko iti kanak, kudot kantong paadagos ti ipalakam mo kanyak. Anyat klasim nga ina! Anak ko. Gaputawan gaway ko, taubingak kat nga road. Laklakaam ti mangkabil kanyak. Ngamuray na uyong kay di kanyak, sinapsapul kalata. Anak. Sinangsangitak ti kawan mo iti denak. Pinigat niya agsangitak. Pagawanan na ko, anak ko. Ipatpatag ka una. Ang oray no kasta. Nagsalo ka ga. Nagtrabaho ak. Nga oray minor di edada. Anak ko. Inan anusak tinagbalin ang babaunan. Tapno makaurnungak lang iti pagadal ko. Kat nagunod ko ti arapaap ko. Kapumatlay ti bunga tilingat ko. Anak ko. Iso adidak mo siguro mapabasol. No apay akas tititratok kata kayo ita. Makaab mo kayo no makaanos kayo. Wino saan? Oh, di ka pa mat nakasukat, belong. Agbiyahe ta ita. Ta dumarayak iti kasartigayam ko. Adayo ka diti papanantayo, ma'am? May sa oras lang ti biyahe? Ay, kaslama di nga minterik nak, Ma'am Jenny. Nasakit ti ulo, ken titel-tel ko. Jak maawatan terik nak, ma'am. Ay, sapay namnamaan dati ipapan ko ijay.
Ala, itulod nak lang aro doon. Ure agawid kan tumatla adagos. Sanak tuman sukunan no agawid ak. Sige nga Rod, ma'am. Mabitlaan. Nagbuntog ka matanyag maneho. Altawan. Ma'am. Itay pa'y ngami nga gululawak. Kan pasalog to'y dalan. Isu ang masapol nga inayadag. Maulawak. Ha? Ma'am. May gumpartan pelong. At preno ka. Ini anak. Nana, matayaksan. Friend, kumusta tiriknam? Matayaksan. Ay, saan anak ko? Ay, naispalkan iti pagkad. Isuan ikaagsao iti kasta anak ko. Juan Jenny, agyaman tayo iti Diyos. Ta naispal ka iti pan nakadisgrasya yo iti driver mo. Ni Belong, kumusta? Ay, naispal matan iti paggad. Isu na laeng, ta saan unay ang makasao. Adagayam high blood na, kat naigiddan sa kano iti pan nakaatake na. Anya, basol ko. Pinilit ko magmaneho. Nga oray imbaga na maditirik na. Ala, di ka agsang sangit. Taamangan no makapadagas kin katikasta. Agpaimbag kakit di. Apay adyak maigaraw dagiti sa akak. Ay na, ladingitan mi nga iba ka anak ko. Awanan dagiti sa akam. Anya, Kapilitan a pinutod da. Tanaderder ga po iti pan nakadisgrasya. saan? Saan na po nuray tananang? Saan? Mabisin ka ka din, anak. Yag kunti ka nam ditisilin mo. Kaya't ko timangan ija kusina, nanang. Sige, taiduron ko nga ron ti wheelchair mo, Juan. Mapantay ija kusina. Agyaman ak, nanang. Itatanalpas kan anangan. Agtumarkan iti agas mo, Juan. Nanang. Antoy, tumaremon. Ita, siyak matag tumar, anak ko. Ha? Anya tatumtumarin nyo? Apay nga agtumtumar kayo iti agas? Saan nga agas daytoy? Bitamina. Pagpapigsa a bitamina. Tapno napigsa akanayon ang mga sikasukan ka, anak ko. Ha? Kanayon ko nga ikararag iti Diyos nga umatidog kumapay ti biyag ko. Tapno maasikaso ka iti napaot. Agyamanak, nanang. Agyamanak taada kayo. Pakawaninda kuma, nanang. Ay nahagyaman anak ko. Agyaman tay narakop nakmanan. Ay, patpatkan ka unay, anak ko. Pakawanindak no nagimulak iti sakit tinakam kada kayo. Ipatpatag kayo unay. Ikarig, sulnitak ti ado ang nagkuragakan ka, anak ko. Katkindawan ta iti Diyos nga ikanakpay iti atintong abiyag. Tapno maasikaso ka, anaimbag. Agyamanak, nanang. Agyamanak ba't, anak ko? Awan tinasaya at ngait den ti sakit tinakam.
No adda makabasol kan ka, pakawanam. Kat di ka agimula iti gura iti kaunggam. Tapno awan to, ti pagbabauyam. Bueno, papagayam, di taan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ayan ti belt bag ko, garay. Ha? Papanamanan ayak rabiin, Jerry? Ayan ti belt bag ko, kunak. Aday dyan sila da? Hingkalay. Tani, maladaw ako niti papanak. Darasam. Wen, mabit lang. Isunan anak ko. Gusto, hindi ka nagsangit, Wen. Garay. Abay sumanangit tapo ka. Nabarang arod tatang. Pag tumaramon Ay na, anyang iti pa tumarko kawang managas na dito'y balay. Awan pa ni Jerry Awan manan Sigurado saan manan nga agawid day chay. Napananaya. Napan man siguro na itayan ti babae na. Kanya. Ay una yan day di atao. Duwan ti anak yaw. Di pala nagbalew. Talaga siguro ngayon lasag ng tikas di nga ugali na. Namintak la babaero. Makapasuron tikas to'y. Anak kaw. Ape nga minaya babaero di putot yaw. Binaybayan yun sa ngamin nga agrurutap. Tinobya na edi barupay laang. Kanayon mo't apagpagaan mi ide iti day din anang yaw. Awan mo't deng-denggen na. Wano? Babaero kayo mat idi kaw bubingan nyo. Kat da kayo titimawidan na. Nay, saan mo't abalasang kaw? Manipod nagdanda kami iti anak yo. Pasiga problema tim papay na kanyak. Awan pakibiyangan na kadagiti putot na. Makapasuron. Aburido akon. Numuna katagbara ti anak me. Makapadana ka talaga. Sumangpetak tula ka day. Sige, bye. Anyat ko na siya asawam, Cherry. Agurigor ka no di anak me. Siyak rengen na. Pitawan nga rod kwarta. Ay sus, amang ano niya ti mapasama kita anak yo. Diyak kaya ti makonsensya. Ipan yun iti ospital ta anak yo, honey. Awan mo nga rod kwarta, honey. Mabit lang ha. Atoy, umdas mo't siguro tayo taabos-busan iyo. Ha? Ne, kababainan ken ka, honey. Alakit din. Itulog na kami nga rin di hospital, honey. Aniya? Amang ano niya taramidan ti asawam no makita nak. Saan? Siyak ti makam mo. Sana basta makaramid iti sana nasayada jay. Tamakaraman kanyak. Sige, awagam nga rin ti asawam tadagasan ta idan. Inak pagandaran ng tilugan. Ayan ni Bibi. Aday Jesiled, nakaturugan. Nabara ka di pa'y? Katwa na, tawang mo tinumar na. Kitrubwata mo na, tayo pantan ni hospital. Kat, tilugan ti babaeng ti pagluganan tayo ama pa ni hospital. Kit anya ko ma. Urayam nga dadakas sa mapasamak iti anak ta. Mangkita ka iti sa bala pagluganan tayo. Alaki din, nagadunga mom. Di ka kitagyaman ta, dalibre pagluganan tayo. Darasam! Tangay nagatang aminan nga agas ti anak ta. Di nakmat siguro ring-ringanan. Ipatumar mo dagiti agas na. Tapno aging bagadagos. Kat, di mo ko na rumwar ka manan. Kito na. Tani, agururay ni Marisa iyakot siya. Awanan ka talaga itibain. Iparupam launa yan ti panang liplipot mo kanyak. Awanan ka itibain. Ayagtal na ka man. No saan nagapo ka ni Marisa? Na ipacheck up tangarot ti anak ta? Alaman? Kun... Dahito ipay. Inted na dahito agastusin nyo. Alamon, no di ka sumanao. Kwartam lang, data.
Jak pagan ano tinagkapoy ti babaim. Anya? Alam kay Dane. Agindidi ka pa ilaan. Idisok dito yan. Sige, mapana kon. Sana nag-aawid ni Jere, di rabi garay. Saan ata si Muro ti babae na? Sa payawan bagasay na nakaw. Awan lang aro ti permanente at trabaho di anak yun. Agbababae pa ilaang. Awanan ba'y na talaga day dya lalaki? Ay, unay mo day dya lalaki. Di lang mabay ni tikas dyan nga raramidin na. Ay, pasensya ka na. Irresponsable di anak ko, anak iasawaam. Alaan yung takwarta na kaparabaw di talamisaan. Ha? Akin kwarta iti day tangay. Intan ni Jerry. Kwarta di babae na. Ibal lang ko kumangam sayang mat. Daytan at igatang tayo iti bagas. Mala. Siyak nga roda hindi mapangumatang di ta store. Balasang ka. Siya kon tatang tane agar arbis. Ay siya kon. Agpayo nga. Siya kon anak ko. Ay na. Nalipatak mo din tinagbutas. Nabasagayam ti kalsada. Ay, partakak pa'y timag na. Tamang ano ipigsana ti tudaw. Nagalis ti napadakak. Naigaw. Ti patong ko. Nagsakit unay ay. Naigaw. Tulong. Tulungan da. Naigaw. No kunak tumat ngamin na siyak ti mapan gumatang iti bagas, ngam nagpilit kayo ngamin. Anya nga ita, naigalis kayo lakit nga rudan. Naimbag atada nang yawid kada kayo diti balay. Naikaw, ay na, kasyan na kumaapo. Yaksan kabailan, nagsakit isikat bukot ko. Nasakit no agkutia. Natangkan tumat ngamin ti ulo yo. Anya nga ita? Ay, pasensya ka. Balasang ka. Kaya't ko lang amin ti makatulong kin ka. Anay ko. Ay, katanusan nyo Anya ngay, awamot kwarta kapang pagas ko kada kayo. Ang bayan nyo tawagak ni Jerry. Ibagak ti kasasaad yo. Hello, apay man na ya? Umanawag ka. Ni tatang, naigalis. At dan samot na apektaran at ulangnan. Ay, marigatan mo na magna. Agawit ka ngamin ataw, may mukitaan. Jak masangaw, tanay, ada papanan may. Napatpatag ta babaeng, ngam tiamam. Sinalpag ka. Ket no agawid ak, magasa nga raw. Apay mangagasa kaya. Ingkay pa doktoratan jak masango. Awan kwarta ka pang paagas ko kan kuana. Sapi agag-agas pa ilad anak ta. Jak nga rod mo't masangaw. Apay nga min anay galis saya. Maban ko magumatang iti bagas iti store. Ngam na igalis mo ton. Apay nga min nga iso timbom mo. Sika ko mga mina na. Nagpilit nga rod. Basol ko aya. Agawid kakit din. Ito na dawayak. Tanay, at dapay papanan may. Sige, bye. Garet, balasang ko. Iganak man iti danom. Garet. Wag! Mabitlag! Pasensya ka, balasang ko Oh, uminom kayon. Anya pa iti masapul yu talakon. Ibagayon tane, at dararamidak. Ay, awanan, garet. Dahito lang danom. Imbes adya anak yu kumati mga sikaso kada kayo. Ngamawan mat. Tao, ukupan na ngamin di babae na. Mawanan ba hindi dya lalaki? May stress ka mang pampanunot kan kuana. Agsakit ti ulok. At adun ti oras na iti babae na. Insukat na kami ni tinay pakat. Ay, unyara. Yak
kanunungan, ti kasjay nga aramid, ti anak ko, balasang ka. Magbagaan niyo mo't ngamin ano kasi nga gawin. Nadinak mo't nang dangar nga asawa na. Ung tanak mo nga raw, nubagbaga. Bugkawan na, balasang ka. Wana tarinwam yung amin. Naturturay ngamda kayo, kat na kayo ti amana. Garet. Sige, tanay, ato pa taramidag. Anya matandigas ti abiyag. May stress ak di ti balay. Awan may gatang itimakan. Awan aminan. Jerry, honey, adda ka di pa'y busbusan da ija balayo? Ay, awan nga raw din, honey. Atiks da ija agarit. Agawit ka, taing kaikan ida iti kwartada. Kaasi damat. Okay lang ken ka, honey? Wen, kaasi mo't dagiti anak mo. Kanjay amam. Adto ti kwarta. Wano saan, inta gumatangan iti masapsapol na tay pantan ija balayo. Mga noawan kwarta mo, honey. Adda, naala kong ti pensyon ko. Kan pinawitan dagdag iti anak ko ija abroad. Ha? Ay, kasta ka di. Sige nga ron, honey. Sika, timakam mo. Karikatak man, tito bakter, barang kabaglakon. Aday ko, nasakit mat. Ay, ulit mananti agwilaw. Inayadit lang. Ay, masapol na tulungag ti bagig. Takapabain ni ti manugang ko. Halay ko. Natubak lakit nga ruray. Anya kayo matan? Anyat kukuhan niyo aya? Halay ko. Pilitag kumatibag na. Takayat ko ti agdigos. Apay aya pilitan niyo kat di yung arud ka ba ulangan? Halay ko. Ala, umay kayon! Tilang aramidan yung Aday ko. Inayadam ti bangon kanyak. Garet. Masaksakit anak. Nagadulang arud na problema kun may nainayon kayo pailangan. Pasensya ka. Garet. Inton bigatan ti panagdigos yo. Adupay tararamidak. Agluto ak pa itila ko kapalaman. No saan ko mga irresponsable dyan yo? Sa anak ko mamay si stress ita. Sige lang, balas ako. Haramidam ti trabaho. Panawan nak dito yan. Nakaturugan ni tatang. Ay, makonsensya aklakot nga rudan. Iti panangungungat ko kankwana no daduma. Pakawanan dak tatang. No pasaray maungtan kayo. Aglalaok nga minti pagparpari ko ta. Lay, ada kamu dito silid ko. Garet. Pasensya kayo no nadisturbo ti pan naturog yo. Masyanak lang amin ka na kayo. Pasensya kayo na may ramraman kayo nga ugtak. Gapoy taramid na anak yo. Garet. Bahawatan ka, balasan ko. Daan mo nga agproblema ka, iti anak ko. Napigsak lako ba? Kastoy mo't nga ro, di kasasaan ko. Pakawanindak ko matatang bungala ang tinakaro apa nag-aburidok ti kinaungat ko no daduma. Maawata, garay.
Saan ka akagura? Inyigan kayo ni Tia Bastoyo. Tapno awan ti may bagbagam. Garet. Asino ti kadwam? Ni Marisa Aday di kotse. Ala, sumrag ka nga rodan, takasaritam ni tatang. Kandag iti anak mo, kailiw dakan. Sige. Tatang! Anak ko! Ayan niyo. Gundawayak ti Runwar. Mapanak ita ayan ti babae na, takasaritak. Madam! Lukatam ko madaytoy. Madam! Oh, apay? Anya ti bagam? Ma'am, agpakpakaasyak. Mabambanlo ka ko na yan, madam. Pangasim. Sinamon ti asawak. Tap nagsublin ka na kami. Min ano na kinasaritak ti asawak. Ngam di nagpulos danggan. Parang siya ti makaawat kanyak. Dua ti anak mi. Kasapulan mi ti presensya ti asawak, madam. Isu, please. Agparinto magak, madam. Maasik ako makada kami ngagina. Uray saan kami ang nagkasari ti asawak. At danduang anak mi. Saan kami lamang kapag kasatawan kwarta nga aramatan mi. Agturungan dito ni Jerry. At ti kwarta. Gatangam ti masapsapol na giti anak mo. Tumakdar ka ditan. Okay, bye anak ko. Agyaman ako, nay. Anyat imbaga di anak mo, Marisa. Jerry, asikaswag ka nun ti papeles ko taalaan da ki abroad. Anya? Panawan nak? Kasta ka di? Jak mabalin apaayan ta anak ko. Tao awirag ti apo ko ki abroad. Kaan anak na ngamin, kat kasapulan nak ta anak ko. Ha? Ladingitak, Jerry. Nasaysaya at nusubliamon ti pamilyam. Takasapulan da kadagiti anak mo. Kastamatan iti amakan asawam. Kasapulan nakmat ti anak ko iti abroad. Kat kasapulan da kamat dagiti anak mo. Marisa, di na kumamot bigla na. Ngam kasto ti rumbang aramidan ta, Jerry. Sana nasaya at tar aramidan ta. Imay kami, Garet. Tada na patag nga ibagamikan ka. Madam? Ala, Jerry. Itad mo ti sing-sing kan kuha na. Garet. Asawak. Will you marry me? Ha? Agpaiso ka di daytoy amang mangag ko. When? Garet. Pakawanan na kumay ti ado ang nagbasbasolak. Will you marry me? When, Jerry? Hanggang kasano nga rod ang makapagkasarta katawan mo't kwartata. Siyak ti makaamoy ti pagkasaryo. Asikasuan yun ti panagkasaryo. Tadak iti pagpuunan nyo. Tapno na pangrugyan nyo. Agyaman ako, nay. Madam. Awanan yaman na. Kat pakawan anak mo. Agapukan niyak. Napukaw mo ti asawam iti sumagmamano akan ito. Kaya't kayo atulungan. Tapno masulin itak tinagbasulak kada kayo. Pakawanan dak kuma. Uwen, madam, napakawan kan.
Amin tayo, at dakarbangan na nga agbaliw. Nulakit dita si pupuso ka. Kat sulnitam ti nagkurangam, babaan ti panagsingsingpet mo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, biyag, ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Papanam, Aida, apo. Ijay ili, lolo. Adamapan ko gatangan. Di ka unay agpakpakarabi apo. Tamangan numakasalaw ka iti mangloko ken ka iti dalan. Wen, lolo. Mabiitak lang. O sige, mapana ko na. Apay, di ka malamay. Nagkiting tabadaw. Nagpudot, lolo. O sige, mapana ko. Anda akong dito hotel. Madamdamalaan. Umawagan ti foreigner at chatmate ko. Masapol nga itong palak matiti amin nga ipaaramid na kanyak. Tapno pawitan nakakanayon iti kwarta. Sana bale, ta video call laang mat ti pagnanaigan mi. Saan mat nga iti personal. Awan ti mapukaw kanyak. Ay, naing paglakit ti, anta napintas ti pamagik. Nga uray nangisitak. Kan nakutungak. Kakasto pamagiti kay kaya ti foreigner. May mayatan ti kasto at trabaho. Ngam ti inak ag sales lady dita. Agtupi sa kwan. Taos tonto no umawag ti foreigner at chatmate ko. Oh, ipadas yung manday ta sapatos, lolo. Ha? Nangalaam iti daytoy. Ginatang ko Nag-shopping ak. Iso nga ingatangan kayo mutin iti bado kan sapatos yo. Nangalaam manen iti kwartam ngay. Apay ayasang kadamag yo. Basta agsasaro no ti agsang puta grasya kanyak. Naamo ti grasya kanyak, lolo. Oh, dayta, bado kan sapatos. Agyamanak apok. Nagadumot dagita na ginatgatang mo. Wala. Ninginaan na bagdag ito Sa dino nga tinaggapuan ti kunam agrasya, apok. Basta grasya Agpenpensyonak, lolo. Pensyonada ak. O sige, tiinak man ipadas dagiti ginatgatang ko. Pensyonada? Ay, nagubingan pa'y laang. Agpinpinsyan. Luklukod naksamanan day tanga apo ko. Nagparede ka, kabages. Gumatang kayo iti karnet baboy. Sagmamanungay ti may sa akilaw, kabages. Nalakalaan no si ka, takabagis ka ka nga road. Sige. Mga lak iti may sa akilaw. Lolo, 5 kilo tigatangan nyo. Tayref tayo. Ha? Awan mo trip tayo, apaw. Gumatangak no madamdama. Adama tigatang ko. Ha? Alan, 5 kilo tigatangan nyo. O, at titigatang yo. Sige, tarumwarak tayo gumatang iti ref. Bye. Adun sa tikwarta ni Aida, kabagas. Wan nga raw. Kanayon nga do ti karga ti walit na. Pangalalaan na nga iti kwarta na. Katawan sa mo't trabaho na. Kunana mo ta pensyonada ka na, kabagay. Pensyonada, iday? Ay, Jack Ambo, Di namot kayat nga ibaga. Arkilaan ka man, Makoy? Kitwa na, Aida, kasinsin. Mano ti arkilam? Nalakalaang, takasinsin kakit nga raw. At the discount mo. Ay, isa na. Singiram tayo talaga apresyom. Adamat pagbayad ko. Ha? Yagdan na madamdama ti ginatang ko, aref. Sagto 25,000 na di aref. Ha? Ay, dakil nga raw arip dayta, Aida. Wala.
Sana bale, tado mo ti kargami. Tapon wakto iti ikan, kas kadakar karne. Kan ice cream, kan prut-prutas, ngagkakangina. Ha? Nay, nangabakkan sa iti sugala, insan? Anya sugal nga ibagbagamat makoy. Sana ka man nugalan niya, nga uri kaskasan no. Winang awan sa mo't trabaho. Adda, iti online ti pagtrab-trabahwak, makoy. Anya nga online nga, insan? Basta online. Di maamuday jay. O sige, pakiuray mo taginatang ko aref ha, tainak man pa ag-take out iti kanan mi kinilolok. Tapno saan kami ngagluto. Iti kang inaan na restaurant ti pag-take out tak. Dagiti agkakaimas amakmakan, kanagkakangin na tigatangak. O sige. Nay, nakaskas da. Kilat sa tibabak nang dayta kasinsin ko ah. Magic ti panagbak nang na. Tawan mo'y trabaho na. Apa nga, maruti kwarta na. Oh, adto ti arkilatilugan mo, makoy. Kantay, komboy mo anang yun nagditabalay iti ref. Ay na, saanin ta kumboy? Ay na, alam kit din. Ibalang kumutla da ito no, di maawatan. Ha? Apa nga ibalang mo ay kasinsain? Kwarta da ita, ibalang mo kidain. Bariyak laan da kita. Kunak nga ron na dalusak di wallet ko no madamdama. Teka kami na bariya. Ibalang ko. Anya? Apa nga yag mo, no di mo kaya? Iso nga ron nga alaam tanyaman nga itid ko. Nalaka mabirukan ti kwarta, insan. Agyaman ang arod insan ha. Arkilain naktumalain, intun sumaranaw. Wan, teksan kanto. Sige. Mapanang arodain, insan. O sige. Ay, piman mo't na ita kasinsin ko. Agmalmalam, kan pasaray marabyan pa yung agpaspasada. Ngam, manulat mapasadaan na. Angam siya. May sala video call mi ti foreigner at chatmate ko. Ribo-ribo adagusan. Kumanang kayo ti balot. Ay, balot. may samot nitang agbabalot. Balot yun Kaasi amagmag na, amang isur-sur-sur iti nakabasket a balot na. Nga manumatlat mapaglakwan na ngay. Awan na, baryak lang ti sweldo na kita. Imay itay dito'y balay ni Elisa agayam mau. Ayda. Anya timay na imbaga, lolo? Damagan na kumakanaw no kayat mo ti agsubli di nagtrabaho mi di agroserya. Kurang ka no ti sales lady da iyay. Ay, jak pagan ano dagita at trabaho, lolo. Manumatlat sweldo ki jay ngay. Agbambanugak laang. Ayda. May mayatan ti trabaho kita, lolo. Bariyak laangan ti sweldo ki di ijay. Nagadaw ti agdamdamag kanyak. No anya ka no ti trabaho. Tagsasaro no ti paggatang mo iti appliances ta. Sapay nagdadakkel nga appliances. Kat nagbasit to balay ta. Basta ibagayo a pensyonada Pensyonada itay. Basta iti online ko na yung. Ay, amuyo lolo. Saan da ka basta matagibasit nagiti karo ba itan? Taadun ti kwarta. Magatang ko ti kayat ko. Jay karo ba tayong asawa ti pulis? Di nak mapasikatan itan. Tadamot may pasikat kon. Ha? Ay sos, maday ti kasta nga ipagbagam apaw. Saan nasaya at ti kasta? Nakalaslas ngamin day ja babae. Gaputa pulis ja asawa na. Kunamatlan asino nakabaknangan dito'y lubong. Ha? Babae ron tumal ang asawa na. Ay sos, maditi kasta kunak kay apaw. Kagpay sumat. Nagsi napasikat idi kanyak. Isudamot itan ti pasikatak. Tadan pagkarit ko, lolo. Asino dya intulod mo, makoy? Apok. Ni kasinsin nga ida, apaw. Napanan na ngay, kat malaman. Sumipngatan. Ag nightlife ka na. Kadwa na nagiti big time magagayam na. Ay, simabali matan da dya kasinsin mo. Nagsosyal matan nga kawkawas. Kanayon pa yan nga ag sunglasses. Nga oray awam mo't init. Ay kat pang porma na laang mo't apaw. Pati sapatos na. Nagngangato mo't ti heels na. Way napaw. Sosyal itan da dya kasinsin ka. Di na pa'y kayatin ti mangan iti turo-turo.
Masapul ka nung iti class a restaurant. Kun saan namang mga iti street foods. Wang nga raw, kastamot laang ti imbaga ni kabagis ko alulo na. Ay, anyamat na ito apuri na rin. Ti kayat na, kanayon ti pa nag-video call me. Makaumamot na ito alakay. Uray ko manusan alakay, tapno damot serbina. Ay, kapilitan arumwarak manan, tawan mo nga minsilid ti balay mi kinilolo. Awan lingag ti pagididdaak. Ang sana bale, takwarta manan ti sukat da ito eh. Replyak, ibagak ngagdi ko sakpay sa akrumwar. Umawag manan. Hello? Are you ready, honey? By and by I will prepare first. I will take a bath. And then I will change my clothes. And then I will go out na. Okay. Faster, Ida. Okay. Ayan ni Lolo, Aida. Anday di kusina. Umin-inom iti chocolate drink. Nay, imbag man ta kayat nan ti chocolate drink. Di namot kayat sa eday. Kapilaan ti kayat na. Ay, pinilit ko tamas sosyal akitaan no chocolate ininuman na. Anya? Ay, lakwak ko maiti okrakan tarong. O sige, gatangak amin dagitalako yon. Ha? Agpaisaw, Aida? Wan, manumatlat bayan day tangay. Mano amin day ta? Talugasot amin, Aida. Naglaka. Bariyak laang day ta. Day ta. Aguray kayo. Manungay matimatmatgadan nyo iti panaglaklako yung itinatnatang lola. Basit laang, ang angkatag laang mat dagiti lakaw. Manungay mat, no daduma, duwagasot, no daduma mat 250, kasjay. Ha? Nagbasit matan? Umdas matan aamay gatang iti para kusina. Napigsaak pa'y mat, kabaalak pa'y taglako-lakaw. Ay na, agmalmalam agisursur-sur kayo, kastalaang timatgadan nyo. Idinto ta siyak, may sala video call, ribu-ribu adagusan. Video call nga. Video call ay ti online na trabaho. Nagnamay, ay ka nagasat ka tandaan ka iti kasta at trabaho. Saan ka ngagriga atakas ka na kamay kanay kasinsin mo amakaw. Wana? Mauy uyawak idiga po iti kinangisit ko. Ngam pagkwartaan mo't gayam dayto kinangisit ko. Taiso ti kayat dagiti foreigner. Foreigner? Agko ngamin. Pasiga foreigner dagiti kliyente kiti online, lola. O sige, isupot yo amin ng tanatang iyo tagatangak amin dagitan. Mimi, napanan ni tatang mo? Ha? Napan nagpasada, Auntie Aida? Ni lolam ngay, ayan na. Nakaturog, Auntie. Oh my God, anda pa pananta. Ha? Sa dino, Auntie? Ijay ili. Intamangan iti restaurant. Kalpasan na, ikang kanto iti kwartam. Ha? Agpaiso, Auntie? Wan, ang manutawan mo itayan? 12 ko na, Auntie. Bumalbalasang ka talagan, Mimi. O sige, agrobot kang arudan. Ha? Anya dayto ayan ta, Auntie? Ay, hotel daytoy. Agpalabas ta iti oras ditoy. Agrelax ta. Auntie? May mayat dito apanganan ta. Madmadi iti restaurant. Taado tinababangsit at tattao ijay. Ala, mangan kanwan, agbusog ka. Kanam amin dagiti in take out ta. Wan, Auntie? Sige, mangan ka laang wan, tasong batak bi iti awag ko. Wan, Auntie? Hello, honey? Hello, honey. Are you ready? By and by. Mimi is still eating. May I see Mimi, honey? Yes. Wait, honey, Mimi, aghello ka kina Uncle Maapurinar. Ha? Sino dayta? Basta aghello ka. Hello? Oh, you're so beautiful, darling. Ha?
Asino te awagan na iti darling, auntie? Sika, ekspresyon nanday ta darling kas kadahanay. Iso nga umisem kalatan. Ala, isem. Oh, come on. Finish eating. Ha? Ala, agawaam kanun timangan, Mimi. Napanan ni Mimi, Lula. Diyak mo, apok. Kung nakanoing kuyog mo nagpasada. Saan, Lula? Pinanawak mo dito'y balay itay. Amangan nun nakikaro ba? Una yun day nga ubing. Nagbulakbol manay. Alan anya pa'y lang teraramidam, Mimi. Ikatamon ti kawas mo. Manjak, auntie. Ikatam ko nak, may sa. Manjak, auntie. Jak kaya takit kita anak day tapurinan. Ikan na kay ti ado akwartam. Nagtungpal kay ti kayat na. Detoy, makitam day ti akwarta. Nagpuskol. Auntie. Make it fast. Alan, tagurura yan ti foreigner. Auntie. Umisbuak man nga rudbit. Sige, agawaan. Agsubli ka dagos ha. Uwan, auntie. Tulungan ko pa! Hoy! Mimi! Agsubli ka ditoy! Mimi! Naggap-gapwa, Mimi. Ni Auntie Aida, tatang. Ni Auntie Aida. Apay ni Antim nga Aida. Anyat napasamak yung kuana. Awanang insarak na kita may sa hotel. Kat ade pa paramit na kanya kajak kayat. Ha? Anyat ti kayat mo asawan, Mimi? Insan makoy. Pangasim ka di Di da kita rom. Lading itag insan. Ngum nasakit tinakam ko iti naramid mo iti anak ko. Kaanakampay mo't nga ron. Ngum may turod mo gayam nga ibugaw. Pagkawanan nakasinsin. Saan na maulit tayo, Chay? Lading itag insan. Ngum nakaikudeng ako. Mismo ako anakam. Ngum may turod mo nga isagmak. Tapno makaliksab ka lang iti dakkel a kwarta. Insan. Di mo iraman ti anak ko iti kinarugit ti pagsapulam. Kasinsin, ikan kay ti kwartam. Mano ti kayat mo, basta sanda kay darom insan. Kwartam lang da ita. Kwarta naggapo iti narugit a pagsapulan. Anya dagitoy isen kanyak. Siyak mateda diti a video. Kat, hindi madama ti video call me ti chatmate ko dahito ya. Awanan ba hindi dyan lalaki? In-record na gayam dagi dyan. Kat, naiwarasan. Kabukapain ako na. Anya ngayon ti rupak nga iparang ko kadagiti tao. Tiyak kabalanan dahito eh. When, iso, nasasayat no, katalaklangan tibiyag ko. Tiyak kabala nga sangwan dagiti a problema. Aida! Aida po! Aida! Anya teraramid mo na po! Kibusak tibiyag ko na. Awanan ti rupak nga isarang ko kadagiti tao. Kana, indarom na ko ni Insan Makoy. Diyak kaya ti mabalod lolo. Iso kastilangan ti aramida. Ay, saan? Sana nasaya ati kastangar aramida, mapo. Nagbasol ka lang arudain. Nayon naman ang ti basol mo. Dakas, ti mangkatala ti bulod mo abiyag. Basol, iti namarswa ti kasta. Nakabalan na ito, lolo. Ilamang daka. Ilamang daka. Mabuta! Aida! Kaya ti mapaspasamak kan. Apong! Amin nga rami, daadda supapak na. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Biyag, ti tao.
Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Jagmaklon timbaga ti Dr. Cherry. Jagmaklon! Awan ti maramidan ta. Saan lamay may sa doktor tinang check-up ka data? Awan serbik nga asawa. Awan serbik ka lalaki. Primo, please. Di ka kumagsao, iti kas ka. Di ka maipayan iti anak. Isungawan serbik nga asawa. Saan ta maadan iti anak? Primo, anda pamuspusan. Cherry. Mangampun ta. Nakasaritam ka din, jagayam mo. Wananang. Kat, anyat ko na nangay. Kayat nangay paampon di basit nga anak na. Wananang. Naimbag nga ron te manugot da. Ay na, marigatan da ngamin amang biyag iti nagsasarunong anak da. Kan nagpakpakaasi ak, nanang. Nasayaat nga raw tayo manugot da. Apay adi mo imbagbaga kanyak, Cherry. Nakasarita konti kumpare. Adam ang muda amang ipaampon iti anak na. Ubing ka no anak-anak. Estudyante. Anya? Kaya't ka kumangamin asurpresaan. Iso ajak imbagbagakan ka. Kasano nga rodan? Di anak tigayam kun atampunan ta. Kasanon tam amo di kumpare. Anyal at may baga na kanya ko nga eh. Ala, makamuka nga rodan. Sikantag desisyon. Ala, di ka nagmisuot, bakit? Sige, kastoy langan. Tapno awan terere. Duwadan nga ampunan ta. Ha? O anya, mayat ka? Saan nabalit at daninanang nga katulungan ta ang mga awer kadakwada? Sigurado ka, primo? Duwate ampunan ta? Wan, Cherry. Tapno duwadagos ti anak ta. Mami, siyak ti salutatorian ijay klase mi. Ha? Talaga, Sarah? Well, Mami, katsika ngay matsander. Anya titap mo. Awan? Apagpulat dagiti grado? Ay, di mo latultuladan to yung adim. Nalalay nga talaga ni Sarah ng sika. Wen, naklon kon dayta, mami. Takanayon niya ba't nga ibaga dayta? Sipod pa'y ubing kami. Lalay nga mat ngamin, Sander. Awan kasano makaadal ka no di mo matlalaingan? Sana bali? Tapasado mutlat ta, mami. Wan ang puro wasay mat dagiti gradom. Kasano day tangay? Linalaing kumot, mami. Ngam, isumutlat ta. Isu asori, mami. Sander, nagsaritaan min ka ni daddy yu daytoy. Di ka nag-enroll iti kolehiyo, tamangan numasayang laang ti kwarta ama busbus para iti panagadal mo. Amangan numarigatan ka. Amangan no di kan tumatla makapasa. Mami? Tulungam laangan ni daddy magtrabaho. Uray ta 18 mo matan. Ado ti mabalin mo asar ka na trabaho dita? Ay, kaya't ko tag-eskwela, mami. Di mo nga rod ka ba ulan? Tanakapoy ti ulom. Ikarigatak, mami. Agripaso ka na imbang. Saanan? Sumapul ka laangan iti trabaho. Nasaysaya at pay. Nabartag ka manen, Sander. Kastamlatan na ka na yun. Tunggal sumangpat ka, nabartag ka. Pasensya, mami. Gimatang damot ngamin iti isyat mi. Basit lang matininom mi, mami. Kababa hindi kasta nga raramidam. Di mo latultuladan di adim. Nalaing. No nalaing ka kumamat, di agad adal ka kumaita. Sorry, mami. Saan ka na ipas ngay analaing. Kasano kat nakapoy mat ngamin ti ulom. Pasensya, mami. Sa bali mat ngamin apuli tinaggapan ni Sarah. Nalalaing siguro ti pulida. Ngam ti puli ang naggapuak.
Awan siguro tam amuda, mami. Apay ayakas na ti pa nagsasaom, Sander. Kit, uwan mo't, mami. Saan nyo ngayon limod ti kinatao mi kinisara, mami? Agduma, apuli tinagapuan mi kinisara. Iso asuri Tas saan siguro ang nalalaing apuli tinagapuak? Awan mabalin ko, mami. Daddy, agsifak iti kursok. Manay, naminduan na nag-shift ka, anak ko. Agbabawi marigatan nak iti kursok ita. Anya nga rod man ang ti alaam ngay. Criminology ti kayat ko. Anya? Kabailam? Wen, naglaka. Sa nagapu ta babae kat jak kabaalanan di ak pulis. Kabaalak. Mala. Kasaritam tong arod ni mami. Napartek ka man na simbangpet idirabiin. Kastam ka dilata na kanayon, Sander? Makibarbarkada kamutan. Narigat man ngamin na paayon na giti kakadwak nga kon construction, daddy. Talaga ka nga awan arapa mo itibiyag, Sander? Awan turturong tibiyag mo. Daddy, awan lang arunin tiyam mo. Nabisyo ka ba'y? Anyalat masakbaya mo ngay. Kita mo't basita, Sander. Nulinalaing mo kumati nag-iskwela. Hoy, Sander! Mabit lang! Bastos ka! Kasarsarita ka pa lang! Sander! Bastos ngayon, anak! Primo, simurot ka no ni Sander kadagiti barkada na. Napananda. Diyak amo, ada ka no sir kanda trabaho iti lugar na pananda. Anya? Bayam no kastati kayat na. Ngamamangan no may barkada kat no anya pa at trabaho di mastrakan na. Sakit yung ulo mo't lati ipapay na dito'y balay. Takanayon nga agbartag. Bayama nga rabido na kayat na. Awan na sakit abakrang ko. Primo, anak talat tamat ni Sander. Ampon talang, Cherry. Ngamimbi lang tanga anak. Anak ta idakan ni Sarah. Paliwawang madlaang. Bayam nga rabido na kayat na. Mami, jak kayatan di kursok a criminology. Anya, apay manan. Agbabawi ak, mami. Sa anak a kontento. Akat kasano nga rod daytan. Ag-shift ka manan. Kapilitan na? Ay, sayang tigas gasto sa makwarta, anak ko. No nauma kayo nga mang papaadal kanyak, ure agsardeng akon. Ay, sana. Akadal ka. Saan lang arudan na nakaadal ti kabsat mo? Agsardeng ka pa ay. Agtuloy ka. Makaamo kayo. No pagtuluyan dakpay. Basta agsifak manan, mami. Daddy, ada field trip me. Kat, anya ita, Sarah? Siyempre, kasapulak ti kwarta. Mano, iha? 10,000 pesos, daddy. Kun makalawas mi iti papanan mi. Kaano nga iti biyahe yo? Intun bigatan, daddy. Apay adi ka sumarek, Sarah. Maditibagbagik, mami. Agkakapsutak. Kun maulawak. Maditirusok ko. Ne, apay ngay. Talo aldawon akas ti marikriknak, mami. Anya, tinasaya at agrubot ka. Intag pakita iti doktor. Saanan, mami? Makapadanag ka mat. Ipa-check up ka. Masikog ka, Sarah. Mami? Nakaalaam iti sikog mo. Ti boyfriend ko, mami. Sorry, mami. Di ka pa'y nakalpas iti panagadal mo. Nga masikog kan. Anyan, anak ko. Ninamnamak man la makagraduar kan. Ay. Sorry, daddy. Ala, adaditan. Kit, anyat ko na tinubyom ngay. Amunan, di ka sasaad mo? Wen, daddy. Estudyante, tinubyom? Saan itan, daddy? Nakalpasan iti panagadal na? Anyat trabaho na? Saan anakalpas, daddy? Awan kanu trabaho na. Isu adinak pa'y maikasar.
Anya. No istambay tumot lang. Oray saan? Sinamon. Ay ayatak tinobyok, Daddy. Sarah. Agdan na kamin Nga oray saan kami pa'y nagkasar. Anyat basak bayam kinkwana. No awan mo't gayam trabaho na. Sumapul to kano iti trabaho na, Daddy. Mami. Oh, apay ngagsangsangit ka, iha. Nagapak kami iti asawak, Mami. Pimanaw ako ni Jibalayda. Anya, nala, sumrak ka. Anya, tinaramid na kan ka. Tinungpanak, Mami. Anya. Ngam binalas kumat Uray masikugak, linabanak. Agpaaba kakit din. Oh, sige. Agnaad ka pa'y laag diti balay. Jak kayatin day di alalaki, Mami. Sina ako. Jerry, ada problema. Oh, anya day ta, primo. Nalugi ti kumpanya pagtrabaho. Saan nga operate? Anya? Kasano tayo nga rudan? Sumapulak iti sa balya pagtrabahwak. Sapay ko tadapay masapula. Tay agas ko man bakit? Awan gayam agas mo na ibusan. Kastaya. Adtoy, Mami. Intay igatang iti agas ni Daddy. Nagsweldo Pasensya kan, Sarah. Awanin. Di akon makapagtrabaho. Buludan tayo pailaang ti pagbayad ko maiti kuryente, Mga numaputdan tayo iti kuryente, anak ko. Sana balen. Basta makagatang tayo iti agas mo, primo. At dalugan na nagsardan iti bato. Kita man di tatawa, anak ko. Wan, Mami. Nagpintas alugan. Sarah! Ni Manong Sander. Kumusta kayon? Daddy, Mami, Sarah, ading ko. Addan lugan mo, Manong. Kan professional kamat kaya man. Ading. Isadya na awid. Nagtrabawak kabayatan di panagadal ko. Kat naayat unay ti Diyos. Dinak binaybayan. Naragpat ko ti arapahap ko. Nga oray sa anak akaskin kakalaing, ading. Inkarigatak ti nag-eskwela. Nga oray at dangod-ngodal ti olok. Ngam, awan ti sakit tinakam ko kada kayo. Daddy, Mami, sa anak na nagimula iti sakit tinakam kada kayo. Pinagbalin ko akarit ti panang tagtagibas sityo iti kabailak. Tapno maragpat ko ti arapahap ko. Iso at tinulungan nak ti apo na marswa. Iso tinang isuro iti aramidak. Aging ka nagbaligi Mami, Daddy. Pagawanan na kami, anak ko. Noan niya man din ay pagpakita mi kan kay iti kalabas. Pasensya da kami iti amam. Pakawanan da kami. Di lagi basit mi, di ka ba alam? Maawatan kayo. Iso nagpursigi ka nag-eskwela. Takayat ko apanagnakan kada kayo. Nga oray at dangod-ngodal ti olok idi. Maragpat ko lat ti arapaap ko iti biyag. Kat kadwa kayo iti daytang arapaap ko. Siyak timang tulong kada kayo. Taamok akasapulan dak ita. Agiaman kami, anak ko.
Di ka mang tagibasit, taagduduma ti kabailan, wenno galad, ti tunggal maysa. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Biyag, ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ne, da kayo matgayam tatang. Sumrek kayo Ay, uray jak umunagain. Tagawid akbet ladagaw, smilein anak kaw. Umay ko ladamagay no nagswildukan. Agbayad manen ni ading mau iji pagadalan da. Ay, uwan tatang, nagsweldo aki di kalman. Apag iso nga raw ti timing kaw, anak kaw. Mano ti bayadan ni Jake aya, tatang? Kat itid mo aminen aswildaw. Takurang pa'y dayta pagbayad na. Nayunak taon. Ay na, gan-anos ka anak ko Taumadanin ti pa nagturpos jay aden. Inton makaturpos, tulungan na kan tumay. Agiskwila kan tumay. Ay na, saan nyo napanunutan dayta, tatang? Tinapatag, makagraduar ti kabsat ko. Ay na, nagsaya at kakabsat. Taamom apanunutan ti masakbayan jay aden. Itultuloy mo ti kinasaya at mau, Tapno nasaya at tao titong palmaw, anak ka. No kasta, awan manan nabati asweldom kaanakan. Awanan, anti, tapagbayad ni Jake iji pagadalanda. Ay na, kaasi kamet, Mylene. Awan pa'y maramraman na masweldom kas babaunain. Okay laeng, anti. Tinapatag, makaturpos ti kabsat ko. Agay, si Kangay, awan ka din planaw mamang ituloy iti panagadalmaw. Nutulungan nakto ti kabsat ko, inton adan trabaho na, pagyamanak, anti. Angam no saan, okay laeng. Tinapatag, makaadal ni Jake. Ay na, nakasingsingpet ka, Mylene. Sapay kuma, tanasaya at to ti pagtungpalam. No kasta, adan trabaho, Jake, anak kaw. Adan tatang, mangrugiyak ka ron ngagtrabaho inton bigat. Ay na, maragsak anak parakin ka, anak kaw. Nay, di nakliplipatan hinto nagswildo ka, anak kaw. Uwan tatang, da kayon to ti pang tinak iti umuna swildo. Ituloy kun sa ti panagadal ko, tatang. Uray ta nakaturpusak mat iti high school. Uray vocational laeng. Ay na, bakit kan? Agadal ka pa'y laeng? Apay, di ka mabain nga giskwila nga uray 30 titawin mau? Saan na ka mabain, tatang? Ay na, saanan day ta adal-adal? Sana balay, ta nakaadal mo ta kabsat mau. Kain awan pagadal mau. Pangalaan tayo kumay ti bus-busan nga agadal ngay. No ti sweldo ni Jake tinam na maam. Saan nga umdas? Taado pa'y ti bayadak nga utang. Tatang? Agabrod ka lang ngayon. Tadakdakkel pa'y ti sweldo may abroad. Umikat kan, kas katulong. May mayat ti abroad na pagkatulungan. Kasladyak kabailan ti mayadayo kada kayo, tatang. Ay, kabailam. Apay ka ta saanay. $1 ti sweldo no agabrod ka. Tatang? Agdiskitar tayo iti pag-abroad mau. No kasapulan nga umutang tayo. Haramiden tayo. Tapno makabrod ka. Kabagays, kunakman no pagadalan nyo man ni Mylene, itatanaturpusin ni Jake nga ading na. Awan mo't nga rod magastaos, kabagays. Adaw, ti paggastusan. Nadapay baybayadak nga utang ka. Kahit kasanon ngay ni Mylene, saanan nga giskwila? Saan siguron, kabagays?
Ay na, kabagis. Di mo kumamot ipadlaw ang ampun mo laang ni Maylene. Nagbatad ngamin ani Jake laang ti pampanunod ang ti masakbayan na. Kabagays, awan bibiyang mau iter aramiday. Tabiyag mi day toy. Apay, si kaya timang pakpakan kada kamay. Tapakibiyangam mo't amin ay, ultimo pribado pa nagbiag may. Maasyanak lang amin ka ni Maylene. Manipod nagtrabaho kas babaunain. Awan apulos tinaigaman na aswildo na taalaam mo't amin. Awan bibiyang mau kabagays. Man nakibiyang kalaunay kay. Saan mo't asika tinang padakkel ka ni Maylene? Si kaya tinang pakpakan kinkuha na. Ala, jak agsaon ka bagays. Lipata maun tinaibagak. Oh, adto'y ti kwartam, manang Maylene. Anusam day ta sa nga gasot a pesos. Pasensya ka na, taday talat nabati ni ti sweldo. Okay lang, Jake. Awan mo't paggastusak. Kahit, kumusta ti pa nag-apply mo i-abroad? Ay, jak pa'y narugyan, ading. Anya pa'y lati kukom ngay manang. Rugya mo na ti agipag na iti papilis mo. Mayat ti agabroad manang. Ay, bumak na kaano agabroad ka manang. Jake? Dakkel to ti sweldo mangam siya no kaskasano manang. Awan pa'y mo't ngarod kwarta abos-bosak, ading. May diskitaran ti kwarta. Umutang tayo Nakasarita ka, jay pagut-utanga. Inakala na, inton bigat, tayo utanga ka kwarta para iti panag-abroad mo, Maylene. Oh, day taman ngayon. Ada-adagusin bus-busan manang. Tatang, kabaulak nga tatag trabaho ija abroad? Ay, kabaalam. Apay kidi na saan? Jak mat amo nga usaran dagiti high-tech agamit da. Isuro da kamay. Ag-training kayo, Maylene. Tatang. Ala, agsagana ka. Tarugyamon tagipag na iti papilis mo, inton bigat. Diyos ko, kabaulak nga tatag trabaho ija abroad. Madanaganak paikit din. Makasangit kamaya dayo iti pamilyak. Panawak da tatang kanti kabsat ko. Oray saan nga isuda ti pudpud no a pamilyak. Napatagdan kanyak. Diyak kumakayat ti umadayo. Ngam ikarigatak. Tapno makatulong ak iti pamilya. At datayaw dito'y airport, Maylene. Nasakit ti barukong ko amang panaw kada kayo. Ala, di ka nagsangit. Basta nagsuldo ka, ha? Ipawit mo adagaws. Tagor uray tay babayadan tayaw. Why? Uwan, tatang. Ipawit mo kit di amin na sweldaw. Tapno makaurnong ka. Siyak tagor na, parakin ka. Apay ngayon mawag ka, Maylene. Nagsweldo ka na ya. Saan pa'y, tatang? Apay nga rin ngayon mawag ka. Mailiwak ngamin kada kayo. Mahom-homsikak dito yun. Ay, OA ka mutlauna yan, Maylene. Adar aramiday. Umawag kan taon, inton maminsan. Inton nagsweldo ka, saka umawag. Tanay, busy ak. Sige nga ron, tatang. Kaya't kayo la kumustaan. Dahito ya, agproblema iti utang. Diyak pala nakaruging agbayad iti utang. Ala, di kay madanagan. Ipawit kun to adagos ti sweldok, apaman nga itat ti amok. Rumbang lang. Tanay, tumakkel ti porsyento na, no sana mabayadan adagos. Hello, auntie. Kumusta kayon? Ay na, kaanakan. Naimbag man, tanakaawag ka. Wan, auntie. Takailiw kayo una yan dita Pilipinas. Kahit kumusta kan ngay. Kumusta ti trabahom dita? Nasaya at mat, auntie. Narigat ti trabaho ditoy. Ngam agano saka. Kabaulak mat kit di. Kahit inawaga mo ni Tatang Mau, wano ti kapsat Mau. Inawagak ni tatang, auntie. Ngam makumikum ka no.
Baliwak to kano ti umawag. Nala, agan anad ka ditawan. Di mo baybayan ti salon at mo kaanakan. Masapul ang napigsa ka kanayon. Tapno napigsa ka magtrabaho. Wan, auntie. O sige nga roda na. Kaya't kunti maturog. Sige ka anakan. Agan anad ka kanayon dita ah. Kwarta man, tatang. Nay, apay, awan kwarta maya, Jake. Dumawat akbay nga rodayan, no, adda kwarta, tatang. Pangit-ipanam iti swildom nga Jake. Awanan ti swildom, tatang. Naibusan. Ala na, amo ka pinawitan na kayo manan ni Manang Maylin. Isong ikandak man mate. Atoy, siya nga ribaw. Ayos! Mabalinda ito yan, tatang. Sige, rumuwarak manan. Day, papanam kitrabing. Saan pa yan alpas ti jaming may agbabarkada, tatang? Sige, mapanakaw. Hello, tatang. Hello, Maylay. Tangay napayada kung ti utang tayaw. Balay mo tayo ti sumaruno a project mo, anak ka. Ha? Itad mo amin aswil daw. Padakkelan tayo, to'y balay tayo, anak ka. Papintasin tayo. Tapno damot pakakit kita iti sweldo ma. Mayat ka? O sige, tatang. Kayat ko. Kahit, nagsweldo ka nga raw, day. Inton bigat siguro, tatang. Sige nga raw. Di ka madanagan. Sana masayang ti sweldom dita. Mapan iti balay tayo. O sige, tatang. Da kayo nga rudan ti makaamo amang papintas iti balay tayo. Basta ipawit kon tulat ta amin ang asweldo. Talaga apadakkelan nyo ti balayo kabagays. Wenman, kabagays. Tanay, daan una yan. Nagasat ka ta nasingpet ni Maylin at tumultulong ka da kayaw. Rumbang la tumulong Tadakkal ti utang na naimbag anakam kanya. Nujak inampawn, dimmakal nga raw iti kasjay. Pinakan kaw manipod basait aging ka dimmakal. Iso nga itataad ng trabaho na. Rumbang langag, subalit Kabagays. Sana balay, tada papanan ti patpatulod na aswildo na. Ay, awan matkit di kabagays. Tapnadan to sangputan na abalay na. Balay mi kabagays. Saan nala abalay? Balay may. Ibagayo iti karpintero tamangilasin da iti basit a kwarto iti abay ti kusina, tatang. Tapnoawan may bagbaga ni Manang Maylin into nagamid. Masapul nga damot kwarto na. Tapno dinamot kun ko na. Wain, imbaga kaon, Jake. Nakaplanaon. Kaano yung agawid ni Manang, tatang? Ay, Jack Amaw. Awan mo't ibagbaga na. Ibagayo kita yung tag-extend iti kontrata na. Oray saan ang nagbakasyon? Ay, uwi na niya. Sige. Taibagak taw, inton umawag. Talaga nga ag-extend na kiti kontratak, tatang. Iso ajak pa'y makaawid. Mala, sana balay. Tan nakasipte, ti kwartam, anak kaw. Dan pakakit kita malmalpasan ti balay tayaw. Nasayaat nga rod no kasta, tatang. Agpa-house blessing kamin tawan niya. Ay, kawan tatang. Tapno mabindisyonan ti balay tayo. Wain. Isong agparti kami to iti uray dwa babaw. Tayaban mi amin nakakalugaran tayaw. Ha? Apay? Saan nga umdas ti may sa baboy, tatang? Kurang anak kaw. May mayat no dwa. Tapno sana matukol ti aklaw. Kababain ti agayap-ayap. Nubitin mo ti sagana. O sige nga rod, tatang. Isaganam to tay paggatang mi iti baboy Maylin. Wain? Wen, tatang. Masapul alagpas sa kakuskusan to'y bawal ti CR. Taisublat kon tumatan adalusan dya kusina. Kalpasan na, agluto akon. Ay, naimbaglakit din ta nakalaba akon. Nagsapak nga agririing, ngamkas lasaan amalmalpas ti trabaho. Ano sak ti trabaho dito'y kas babaunan. Tapno makatulong ak iti pamilyak. Para kada tatang na iti ngar aramidak. Barang mayaon ko ida iti kinarigat ti biyag. Uray ampunak laang.
Dakkelat ta ti utang ko anay imbag anakam ka ni tatang. Ta iso tinang padakkel kanyak. Ay, mabisinak pa ikit din. Ang jak basta makapangan dito eh. Tadda ti amok di ta kusina. Saan ngamin ang nagtrabaho ita? Ang iyanos ko na. Saan na bale? Panangan to numadamdama. Agparami dak iti pigiray, Maylene. Ha? Agkatuon tatang? Mangipawit kanto iti magastaws, wain. Manungay tatang? Tutalo mo na, numanaw. Pati tay magatang aburyas. Nasa isayat, no da pakakitkitaan iti suldaw, manakaw. No sana masayang ti pagbambanugam di tabraw. Uwan tatang, mangipawitap to iti kwarta. Saanin da ita bakery, tatang? Yagyuk iti kwarta, tay gatang ko iti motorsiklo. Ha, may mayat ti motorsiklo, tatang. Tamausar tayo, no da papanan tayo. Isuro kayong tungag motor, tatang. Ha? Sige nga raw, Jake. Sika, ti makaamaw. Hello, Maylene. Kumusta kan? Nabayag adi kay mauawag Uwan anti, tamakumikumak ngamin. Adda ngamin sideline ko. Iso ajak masango ti umawag no kwa. Kahit kumusta kan ngay? Daytoy anti, mayatlat tamet. Agawid akon iti mabiit. Ha? Kastaya? Kaya't kwa sorpresaan da tatang anti. Iso adiyo ko maibagbaga kadakwada ti panagawid kon. Ha? Ay katuwan Kahit asino nga ron nga ti mangsukon kan kay airport. Uray awan mangsukon kanya kon anti. Kabailakmat. Anya? Kaya't ko na makita da tatang anti. Magagaran akon nga agawid. Nala, aganad ka nga ron iti panagawid mo, Maylene. Happy trip kan ka. Tatang, kumusta kayon? Ha? Nay, Maylene? Addakan? Uwan tatang, nagawid akon. Apay adi mo yung bagbaga ti panagawid mo. Uwan atap no masurpresa kayo, tatang. Ay, sana sorpresa, tinaramid mo. Ha? Di mo pa imbagamot nga, gawid kagaya may. Tapno linapdan ka kumapay laik. Ha? Apay, tatang? Taado ti paggastusan. Ado pa'y ti utang. Ni, kunak man nun nakabayad kayon iti utang tayo. Wen, nabayada ka untay damaw. Ngam dagitay simarunaw, saan pa'y? No kasta, imutang kayo manan, tatang? Wen na, takurang matimpaw-pawit mo. Anya? Wow! Nagpintas tinamayan nyo diti balay ading. Nagdakkel. Nag-cutie style na. Jake, sa dino nga iti silid ko dito eh. Daytoy ka di aday iti tanga. Saan manang? Silid ko da ita. Ha? Ayan ti silid ko nga eh. Ay, uno diti bangir. Silid ni tatang da ita, manang. Ha? Aday jay abay ti kusina ti silid mo. Umay ka. Tapno makita. Aday ta, manang. Daytoy ti silid mo. Ha? Ni, nagbasit matan ti pinaaramid yu asilid ko, Jake. Ni, kit isumot lang na kay batugan timpaw-pawid mo akwarta, manang. Ha? Ang mga no pampanunutin masikat naggastos iti pan na kay patakder ti balay, manang. Saan? Siyak ti ad-adda naggastos ditoy. Ad-ado nga amang ti kwartak ang nagastos ditoy. Ngamsi ka. Anya? Ni... Di ka agreklamo, manang. Tawan kasuratan na kwartam tinagastos ditoy. Ha? Ulitag, manang, ha? Ad-ado tinagastos ko ditoy. Isu adak-dakkel ti karbangak iti daytoy abalay. Dalo sakto silid ko. Tanagadumot tinakatambak agamit dito eh. Awampay kama dito eh. Iso nga inak to gumatang itikutsun ko no madamdama.
Ikatak amin na gito eh. Nay! Apay nga irwar mo na kita, Maylain. Ha? Ay, wan tatang tapno mawayaan iti unag. Ay na, di mo irwar da kita. Tandi talaan ti mabalin na pagyanan da kita. Ha? Ala, isublim da kita. Tawan space dito irwar. Di tapay laing da kita. Nagswildo kan, Jake. Wen, di kayo man na nagdawat tatang. Tanay, ato ti paggastosak. Ay, anyamot tinti kastaw. Awan pa'y maigatang iti naimas asidaeng. Nagawid ka mo't ngaminain, Maylain. Imbis na nag-extend ka kumamanin iti kontrata medya abroad. Tatang. Ay kit aganos tayo no nya ti adda. Tasyak mo't lati agtrabaho dito'y balay. Awan mo't trabaho ni Manang Maylain. Heh, awan pa'y ganas, Mike. Sige, maturog ak matay. Anyan. Kaslaawan man ang patag ko kada tatang. Itataawanan pagsweldoak. Nagrigatan ti kastoy. No kayat mo, maturog kan dito'y balay, Maylain. Ha? Mabalin ka di, auntie? Ay, katuan apay katasaanan ngay. Agyaman nak, auntie. Sa anak ngamin akomportable iti balay. Nagbasit lang arudan ti pinaaramid da asilid ko. Nagadupa ti nakatambak agam gamit iti unag. Ay, kinapudno na, Maylain. Adda ugaal iti kabagis ko ajak kayat. Ipadlaw na launay nga awan patagmo kang kuana. Auntie, pasensya kan nakadkadlaw mo't amas pagpaborito na ni Jake ngamsi ka. Manipod ubing kami, auntie. Nadlaw konday takan ni tatang. Ngam inawawat ko lata. Tamok mat nga ron nga ampunak laang. Kan ure kasano. Impatagnak mat ni tatang idi addapay kwartak. Uwan ngam naawan kwartam. Saan nakaapagan anaw? Auntie, ti paglading itak. Kat kanayon da nga ibagang awan ginastos ko iti balay mi. Kat amo damat ngayon pawit ko amin na swildok kadakwada. Awan na pulos nagbate a kwarta kanti. Ngam kasdi ti bagada kanyak. Agad, anyat plano mi itangay ka anakan. Mabalin mo ida nga ipabarangay no kayat mo. Saanan, auntie? Baybay aklatan. No anya ti kayat da nga aramidan. Ila ko kunto'y balay, tatang. Anya? Nay, apay nga, Jake. Saan Basta ila ko kon. Tapagbayad ko iti utang ko. Nakautang nga kami iti dakkel agatan. Kat awan pagbayad ko. Nangusaram iti inutang mo. Insugal mo manay, kasta kaday? Damagan niya pa lang. Basta ila ko tayon ti balay. Tay sulangin ti mo kapag bayad ko. Ay, saan mabalay? Jak kayat. Basta siyak ti masunod, tatang. Uray niya't araramidan. Jak umanugaw. Saan na balay? Tanagan ko pa lang tinainagan to'y nagsaadan ti balay. Kat ipatawid yung tumot lang kanyak, tatang. Sana ya? Wayne, ngam urayam amatayak sa munto ilakaw. Anya kayo mutan? Didak pa'y maawatan, mat. Siyak tirumbang nga awatan, Jake. Pagyanan tayo nga raw, no ilako maun, alaman? Basta man, Jake. Saan? No kunak saan? Anya? Mayat kayo na saan? Ditagan! Kabagays, dituyak man pa'y labalayaw. Apay! Anyat na pasamak di tamatam. Dinanog di ka anakam kabagis. Ha? Tatang! Anyat na pasamak ka na kayo. Anak ko, kinabil nak di kabsat mo. Mabuti nga kung nga agawid iji balay. Dituyak bitin nga agnag. Kabagis, pangasi ma. Nalala, katwanan Awan mo tagi parek no agnag kayong dito'y balay. Jack lime paganop. Akabaalan nak akabilan ni Jake kabagis. Kapulang itisan ni kwa. Apay nga min tatang. Anya ti rason. Apay akinabil na kayo. Hello, Jake. Atan ti bayar ko, tatang. Yag yun ti papeles ti daga.
Taila ko tayo ti balay. Ay, saan mabalin Awan pag naidan tayo no ilako maun. Basta siyak ti matungpal datang. Urayin ta kita. Taumayak ti tabalay dante. Sige. Bye. Ha, ay, umay ditoy ni Jake. Saan na siyak ti pagpungpungtutin na? Dooray pagkaykay sa andak. Awan ka putang ka. Partakak may tagpatanay. Nagalis ti dalan kit matumba ako. Kit agturungan iti bangir na kalsada. Kabagis, ni Jake, naatalan, intaray tayo ospital. Naigalis ka no ti motor na, kat kimamang iti bangir a kalsada. Eksaktumot nga da masabat na alugan. Auntie, tatang, awanan, natayan ti kabsat ko. Hiram sa Diyos. Naitabo na ti kabsat mo. Uwan nga ron, tatang. Nagkasang ti kalaat nga ipapatay na. Anak ko, pakawanan na kuma. Kapo iti pakpakitakin ka iti kalabas. Tatang. Aklunag. Inlidlid din ka iti kalabas. Imbukbuk ko amin nga atensyon ko kini Jake. Jaklay pagaraw. May turin nagaya mapagaramidan iti dakais. Gapulang iti sanikwa. Ngamno pa'y kasjay tinaramid na. Nasakit lata, ipupusay na. Lipatan yung tinapalabas, tata. Patpatgan kayo. Katagyaman no may patagdaklat nga uray awan kwarta ka maitid ko kada kayo. Wayne, ikarig, saanin ang maulay tinaramid ko iti kalabas. Sorry iti amin, Maylene. Maawatan kayo. Tanarigat kat nga ron ti panagbiag tayo, tatang. Nambayan nyo. Agsapulak manan iti sabali apang gadak. Nadan to kwartam. Urno nga maun. Para iti masakbayam. Anak ko. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, agiyaman kami. Biyag, ti tao. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabali manan apakasaritaan, dito'y drama tayo.